Studenti, njih 25, koliko je uključeno u projekat Fokus na novim liderima, uglavnom kažu da im je teško da formalnim obrazovanjem steknu neke moderne veštine. Zato su se i odlučili da svoje znanje upotpune učešćem na projektima poput ovoga, koji im nudi da ovladaju tehnikama javnog nastupa ili pisanja projekata. Zaista smatram da je neformalno obrazovanje u današnje vreme nekad čak i mnogo bitnije od formalnog, zato što su nam programi dosta zastareli i često nastavni program ne obuhvata mnoge veštine koje su danas potrebne, kako za snalaženje i nekom ličnom, na ličnom planu, a i u nekom poslovnom. Fokus, udruženje za podsticaj razvoja društva, deluje sa ciljem da podstakne sveobuhvatni razvoj društva u celini, ali i njegovih pojedinih segmenata, kao što su položaj mladih, porodice, pripadnika različitih zanimanja i drugih socijalnih grupacija i kategorija. Radionica sa temom Javni nastup je samo jedna u nizu od onih koje je ovo udruženje ponudilo mladima. U nizu predavanja na projektu Fokus na novim liderima okupili smo 25 studenta, bilo je malo više prijavljenih, svi su prošli intervju i negde akcenat jeste na mladima kao budućim nosiocima našeg društva koji treba da budu utemeljeni na pravim vrednostima. Dakle, akcenat je izgradnja karaktera, integriteta i nekih veština koje su neophodne za svakog mladog lidera. Naša koleginica, voditeljka Novosadske televizije, je bila zadužena da mladima prenese osnove javnog nastupa i da ih poduči tehnikama za suzbijanje treme i ovladavanje strahom. Kaže statistika da se veliki broj ljudi upravo plaši više javnog nastupa nego smrti. Više ljudi razmišljaju o tom strahu od javnog nastupa nego strahu od smrti. Zašto je to tako? Zato što se ljudi boje da će biti loši, da će ih neko ocenjivati, da će naići na osudu društva. I u tom smislu najvažnije kod mladih ljudi koji učestvuju na ovom projektu upravo razviti te osjećaje da jesu dovoljno dobri, da ih neće ljudi ocenjivati toliko strogo koliko oni misle i da savladaju taj najveći problem, to je strah. Udruženje za podsticaj razvoja društva Fokus u segmentu rada sa mladima koji predstavljaju buduće nosioce našeg društva stavljaju akcenat na izgrađivanje karakternih osobina pojedinaca, važnost životnog fokusa na pravim vrednostima, odlike vođe sa integritetom i praktične veštine vođstva.